do ta min buma wangin ZPM chu chanin MNF kan zom case thanga zui tu te aizawl sau 3 bial chunga congress atanga case thanga zui chuaka ZPM zom tu mi thanem tak chuan ZPM in do ta an buma wangin ZPM chu chanin MNF an zom ti an soi September ni somni pathum sang ni somni pathum aizawl sau 3 bial chunga congress atanga case thanga zui chuaka ZPM zom tu mi thanem tak chuan ZPM in do ta an buma wangin ZPM chu chanin MNF an zom ti an soi MNF an zom ti an soi aizawl press lapa thu thar the dar tu ten komna he tu hi soin congress sarkara minister thin case thanga chu august ni somni pali sang ni somni pathum khan wana pa hola lomlu ani thu le chu mi rual chuan au ta thanem tak lomlu ngal an ni thu an soi ZPM ari nom taka oma kan theina anga na tok tura kan in rom han mek lain ZPM in anin tim ang an ti le tak lo awangin thutlu na dang siam le angai ta a poi kan ti le ani an ti ZPM party in case thanga chu vice president post pe kan in an tim na chu voice record po an nei thu an soya lumlu ani nu an ina len chilin vice president post an pek thei lo thu an thil le nia soin bum tu party chu beidongin kan suasan le ta a kan pu ber po hian kan thrit thei china chuan sol ri adu ani an ti bok kan pu hawa ZPM kan zom don hian voi enga maza tin biak na nei ani ya party a kan lu don ro ani chuan kan pu ber hian ni na zaum ve to tak nei se tin ZPM vice president post kan dil saka ZPM vice president a kan ho tu pa hi min da sak thei chuan ZPM kan zom mang tin thu lu na kan siam ani ti bokin hian du nei ZPM elected OB chuan an rem ti ni nan soi ZPM president hi kauranu pa ania an leader po kauranu pa ania an vice president zinga pakhat po pastor pension meu ani ti soi bokin hetiang min kan pu le haute min bum du hi amak le a aril runa thlak le ani an ti ani